I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know. Tirana Music. Nikuvuga muri make oya ntabwe niko nabiko ko kare wari kuragenda kukinga nk'uko koresha cyangwa bafatanye ibintu byari nagade parasema ko nikongana bakoze na Butera TV uyu munsi turi muri Rugombo Ngarabuye Def Imana irabona Alias bafata bakanisho kuri microphone na micro ni Eric Imana irabona Alias bafata cameraman ni ndabona nuko bya misozi uyu munsi rero twaciye ahantu dusanga Snake ariko nagakinga mugabo tumuhamagaye yabonye uwo bari bazinanye acara kwepa acabandanya kuri bare yohigeza musanze ariko akina bihari natwe tukamuvuga nuko twamu bakoze bari mu jati ukurikirana acaba yagira nuko yadutse icyatumye adukora man akazina kakanze jo sinaje wanje ni Snake the big hit Mr. Single aka Singina n'abana ngina n'abanyina wabo sindera ndica abana bakina nabo kweli gukina n'abanyina ugiye gukina no mama nta myaka 20 kandi uza gukina n'abanyina babo niyo mpamvu utegeza gukina nyina w'abana kugira nukuvuga ugiye gukina na nyina w'abana ariko nuba winyegeje aje kugira ngo ntahave ujya mu gace cyangwa uri mu abandi kugira basondole Emana abantu bose bamaze iminsi bakubaza ati urabaho canke n'uba waranyegeje cyangwa wama mu kabari cyangwa wama muri biyari wa muri fura wajya makoti uri kuragira cyane gishasha bikeye gishasha biriho babimba ko narinyegeje ngo birashika uri mu kanatsinda nko muri music so urabanza ukinyegeza gatoyi kugira niba biyereka ugira icyo uberetse abantu bari bamaze iminsi bafise unwanwa ushobora kuba ngo warahunze bamwe bakavuga ati igihe wowe umukobwa wowe warateye inda byose ndabyinjiramo cyane n'ibindaho hanyuma bakavuga ati n'umuziki yarahagaze gishasha wowe uzajya abafana kugira bavuge nawe byo kufanikisha shakira cyaramaze gushyira ku mayanga amazina menshi ushaka nanjye kundigishika cyanumva ngushaka ntuma mugurira icupa rikumpa icyo nshaka rikakunteberaje namaze kwaka sereve ntakomako sereve ntakomako sereve je numva nishwe n'icyaka niko turi bisiribo aho ubona namaze gusha umwana w'imbo inkore kwiyopo isosa nk'imbombo abagenzi bateguze je nafashe irembo duza umwe mu gituza kiriza murutishe feza abakikurutisha ko ubatse ku meza tuzi wanje sinoro sindakuregera nihane mana muregeza n'uko baza ati ndakugurira ibiya nakaruha abandi tinashusha ko nuvuga kenshi na kenshi urabona kibere
turi mu buhinzi Eh. turi mu kabari man Ego ma. so kugeza muri no mwanya ntidushobora guhamagara ngo ndadahari seriveri ngo hano bakacaza twe dusanzwe tuzi ariko kaza akora ashaka gusereva mbwa atanga n'insozi urabyumva nawe bakivuga ati rero uko byagenda kose Bati nanje ndazi kumva ndakugurira rimwe ariko matisobanura byisha gwe kukitibia konze wabyumvishije ati yawe bana urabyumva ati nicyo gituma jewe ngira n'ababa banakina n'abana kugira bajye abana ntibamubijyanye abana muri make rero ikigo gishasha mbega uheruka gukora concert vuba cyangwa uheruka gukora clip video y'indirimbo bo concert iduhere kuri concert iraheruka ko nta distance iheze yabereye Uganda concert yabereye clip video nayo kuvuga twirimwo biratungana neza gusa umwanya n'umwanya ya muri iyi minsi wewe ufise nk'indirimbo zingaha abantu bavuga ati afise indirimbo zigize uretse n'ino minsi mu ndirimbo mfise indirimbo zishika 8 mugabo abantu benshi ntibakubona ari impamvu iyo mpamvu yakugeneye muze muravuga bari mukigira mukirenda no mubari kuko abantu barakubaza ugasanga barayitse mugabo abantu ntibazi hagati yabo nk'ubu twakubona uri kwikinga hari abazabibaza ati uyu yaratwaye sportif umuntu wo kunyonga amakinga no kuva muri siporo no kugira ngo mugabo biratangaje ko tujya gusanga mu kabari uri kwikira biyari kandi tugira ngo warakoze ikindi kibazo gishaje intamba muhura na Benizi namba menezora cyane kujya muri studio bigorana cyane biratugora niyo urashaka kwandika ugasanga nko mu nzu indirimbo nta distance iheze yabereye Uganda concert yabereye clip video nayo kuvuga twirimwo biratungana neza gusa umwanya n'umwanya ya muri iyi minsi wewe ufise nk'indirimbo zingaha abantu bavuga ati afise indirimbo zigize uretse n'ino minsi mu ndirimbo mfise indirimbo zishika 8 mugabo abantu benshi ntibakubona ari impamvu iyo mpamvu yakugeneye muze muravuga bari mukigira mukirenda no mubari kuko abantu barakubaza ugasanga barayitse mugabo abantu ntibazi hagati yabo nk'ubu twakubona uri kwikinga hari abazabibaza ati uyu yaratwaye sportif umuntu wo kunyonga amakinga no kuva muri siporo no kugira ngo mugabo biratangaje ko tujya gusanga mu kabari uri kwikira biyari kandi tugira ngo warakoze ikindi kibazo gishaje intamba muhura na Benizi namba menezora cyane kujya muri studio bigorana cyane biratugora niyo urashaka kwandika ugasanga nko mu nzu indirimbo waranditse uradepa ariko kujya muri studio zana amasitudiyo hari abafasha cyangwa mu manageri bavuga ati reka tubafashe ndabona nabo mbona wambikwiriye mu byo baje kunzanira ko ntabyo bashoboye niko navuga mugabo urugo barakuzi washaka no mu barakuzi barabizi vraiment no kwiyegeza barabizi wasaba iki kugira hari icyo wafashije kugira umuziki Burundi cyane umuziki mu Burundi utera uje imbere kugira kandi natwe nk'abajournaliste abakorera ku matv amaradiyo atandukanye kugira icyo bifashije icya mbere cyo inyokogwa niba kuvuga turafise hari impano nyinshi inyegeje zo kwinyegurura ko zironse ubufasha kuvuga dukeneye icya mbere cyo dukeneye ubufasha muri byose haba muri music hari n'abataririmba mugabo bafite izindi mpano mugabo babuze ubufasha mugabo rero ni kuririmba gusa ngo je no kuri oya ntugara kuririmba je sanzwe ina film na comedy mu media numva nkora music hakina no ngana mareresi kandi turabona mareresi yanyu naho ugabo naje utabona bizoza biranze muriko baza tumenyereye umuntu akina amafilme cyane yari gafa bita Muco Light apari ya Muco Light nawe ni yaje haza abandi bagafa abandi hari ubundi yitwa sindamwibuka neza kana woni muri list z'abantu yani nuko turabikora dusaba abastari ukibona abasadi bakore yabonye bimaze yuko dushaka kuvuga kenze ni byiza cyane kumbe nibi bintu bakora mugasiga fa wenyine hari cyangwa Muco Light kuko benshi cyane nk'inkuba media ugeze kuri YouTube kandika inkuba media ubona ibikorwa bya Snake n'abagenzi n'abandi bose birahari ariko ikintu gihari cy'ingenzi
muze support munatuvugire mwebwe nyene nyene mutuvugire kuko muratuzi gusumba twe twaba twiyizi nkubu nari nkevye barantoye ariko abajejwe haba mu komine hari abajejwe n'imico kama haba abajejwe mu ntara hari abahari bazijejwe babijejwe hari abo mumaze gushikira ati twe dufashe kugwandika kugira ngo boso oya ni mwebwe mufise ko bisa n'icyago bikashika oya hari igihe bishika ukabona shika babateye iki nikirara byinshi bakagufata nabi kumbure uko baguharura atari kuri wewe wibaza ko umuririmbyi bamufata gute kuri wewe umuririmbyi bamufata nabi gute bamufata nk'umayibobo bamufata nk'umubandi bamufata nk'ibitandero mana k'ibintu bya ikaba ari ibyo wasesa batande ya mwene uko mumaze kubitahura ni navyiza ko mumaze kubitahura kumbere muzoza mubyigisha n'abandi mugabo igitigiri nyamwinshi bakubwira ati umuririmbyi hava hose ukagera ni umutandero so ucyo kwereka reka atari umutandero nuko bivanye n'abo bagendana cyangwa abo bari kumwe ariko abatoya icyo mwemera mugabo turi ngaho hari abaririmbyi usanga basanyisha ugasanga yambaye ngaha ngo ni pocket igashika hepfo ego pocket hari agapocket usanga aranye k'abasitari nyine ngo ugasanga yasanyisha cyangwa ugasanga imyitwarire yiwe imborerwa katwa ni muhara wari wese agera tukabana ngo ni icyo bituma mugabo umuryango abumwe akitukisha soko niko abantu babitara bakoze na Mutara TV rero uyu munsi rero nk'abajejwe impano bafise icyo bafasha mu kwaruka bafise icyo boterera kugira umuziki cyangwa gufasha kwaruka mu bikorwa byo gukora television imbere kuko twagiye tubasanga TV ko basanga mu bikorwa bitandukanye ugasanga n'ibindi bintu bitandukanye mugabo kuvuga turakora ukavuga ya mahera bayakura gukora ibyo bikorwa rero nk'abajejwe impano abajejwe n'imico kama ikawashaka aho basanzwe bakorera mukabafasha mukabona agatera mu byinjiro n'ibintu bari gukora kugira igikorwa cyacu kizakugira tumushimire cyane single aka notorious singina n'abana ngira n'abandi nababo abana bakina n'ababo n'abapapa hariya niko bimeze nuko hanyuma tukabwira ngo maze gusokora ucyo ndibaza nta kibazo karibu kandi bakunze na Mutara TV kiganiro cyacu cyose nta kundi ko byamba rero ni Imana irabona Yesu mapata kamera na ciao ciao